nyaring talinya tuli. Karang paci Arjunawan sari kandi, dalangnya rundi, sindirnya kelahuan bunyi kangsi. Ning ning tak ning ning bung, kala desa majagung, membawa adingnya hijau, penggasak banar manukar maju. Ning ning tak ning ning bung, kala desa majagung, membawa si galuh deho, penggasak isuk hantar bakarut. Radio Republik Indonesia Nusantara 3 Banjarmasin dengan warta berita dalam bahasa Banjar. Dibacakan oleh Suryani Inata. Kabar nang lainnya. Hanyar-hanyar ini di halaman RRI Nusantara 3 Banjarmasin diadakan pertunjukan wayang Banjar nang dadalangnya utuh Aini maantar kisah Arjuna Wan Sarikandi. Nang menjadi sapursurnya ialah Taman Budaya Banjarmasin. Kisah nang mengandung pendidikan budi pakarti dan nang kaya apa maatur sakira lingkungan kampung wan kota kita, sakira barasih nang bakal mendatangkan kesejahteraan barataan. Asalnya hari muruh hendak hujan, balalu kada jadi hujan, bisa bapakan banyak hujan bayu mata, karena kisahnya tadi lawan sakit-sakitnya. Kisahnya rami, dalangnya utuh Aini, halaman RRI, gamalan nyaring talinga tuli. Di Karang Paci Arjunawan sari kandi, dalangnya rundi, sindirnya kalahuan bunyi kangsi. Ning ning tak ning ning bung, kala desa majagung, membawa adingnya hijau, menggasak banar manukar maju. Ning ning tak ning ning bung, kala desa majagung, membawa si galuh deho, menggasak isuk hendak bakarut.